no pele maaf mea mai no pele tui hate iho na mea o si mea mai he ni koe taritari e pe ki he whawhiloa ki kia i e sea reo reo e wharearea tonga tui hangana e whoki e kalake pūre e wharearea tonga Gloria Poreo pe he ki he tokoni e kalake pūre e wharearea tonga toka tā Sean e Viklani kako e taiminia i wharearea o ni ko mea mai ai tamapiri skalau ni tu botoa urukalala e taimiti o whawhiloa ki kia i sea reo reo no pere tui hangana ka te mea atu ki i loto ki wharearea ke whakakato ai uau o e tāpuni o e wharearea o tonga i loto i wharearea ku mea ki orunga e hoe ki memipa e wharearea ke taritari ai e ki Penis Kalauni tu poto alukala pe fogia no pere maaf pe fogia no pere tui hate iho na o mea mai taimini ki he whahoko e houhau o e houani whaswhafonua pia mo e tōwholofola e whahoko atu. Tapu mo e a whio a tua, nei mo mo i kia e whanuan. Tapu mo e hoe ki e whanua. Tapu mo e sea e wharearea. Tapu mo e pare e mia o tonga. Whawhitai ki au tō mawhi, e tau hi ofa o tonga. Mona whakaivia ki mo tolu, ki e whatongia ko ia. He tau wharearea whengataa ko e uhi, ko e whataha e ngahi, whatamaki, e hakolorei pia e ngā ue, ai whare he ngai whawhonga ne whiwhou mai. O pehe mo e tua e ngai tau mua mauinga, ki anō au sia e tūnga malu ho tau whanua. Koe ako, mo i lerei, mo e tau tūnga wha ekonomika. Neo nge lawa e ngahi ako anga e ni, mo au sia e tūnga whatopureanga, ko ni beia. O via e whaamu, ke toi lahi ange, ki nasi katoa e ka hau o tau whanua. O holo iwha e ue sia ki tau tolu he coronavirus, a koe ngau lahi, ki ono tauhia e tau muile rei. Koe konga e tau muile rei, koe mea toko ni. Ia e whangatangata ia, he malohe e tau tawhaki. Ngō we, he he ki he tau tai. Mono tūnga mauinga, he tau langa whakalakalaka. O pehepe mo e tau whenga, ki langa hake e sektoa tau taha. Ke mālohi, kai māmaangi e ngahi langa whakalakalaka, ke kauta tōmtuku hau. E whenga maari e ai, a ngahi mawanga ngāue,
e tu maria e o tau kakai. Ke whanga maria mau pe, ke nau tau taina ke nau whili. O i kai whamalohi, ke o mau pe ki muri, kai lawa pe hene, ka uloto ki ai. O kuato e whamalo, ki ho mungau e whakataha i heni. O hoko atu ai, hoko atu ia, ke kapineti. Mue nau ngahi, pot ngā ue, ke whakau e whatongia ke kakai. Pe ke ngai whanua muri, koe unga ia, o nau whetoni mai ai. Whamalo ma ke nau tolu he nau tokoni mai e ngahi meane. Ke pureanga Amerika, pureanga Australia, pureanga New Zealand, pureanga Britania, pureanga o Ripapurika o kakai o China, e moe pureanga o Japania. O whatu, tupo ono, koe tui o Tonga. Koe tupo pe ato e tama pilinisi ia. Kulpura tai pe foki a hopere paf, pe foki a hopere tuhangan. Pe foki he sea leo leo, hopere tuhangana. Pe hopere tuhate i ho foki e kau nopere. Koe nuko me ato e tama pilinisi. Pe a kakato re vai ia. O i o wau, o i tā pumi ko ia. O e tau whare rea huanoa, huoa. I he loro tongani. E toki whahoko foki e mea whakamalo ia me eksea wharerea eksea reo reo e tuhangana e toki tutuku re wā tau foki atai behe ki he tau studio ki he Vikilani House mau heni mo li sea te toki e foki atu pourea heni he loro tongani mo tau kau whaita mei wharerea tonga ko meri e lau manu mo mea Mo tol ko nei to pure anga mo me atono mai be ki tongani Fui watani e halapaini ko e kaui whiene kau polisi. Thank you.
ko ne lawe kia ia ne nai ange ko kakato hono hu fitu ko e whalearea ko mea mai e tamapinisi kalauni tupo toa ulkalala pea tene mea i palasi whakatui i nukalofa mea i be ki he whanau ko e ngahi mea lele ko mautolo ko mo wakai mai e pes Facebooka ko e toenga ko ngahi mea lele ko kinau tōluia ko e hou eiki no pere ki ai mai hou eiki minista he kabineti kau ke mo kau hou eiki whafofonga o e ngahi pule anga muri kau ki ai mo e eiki tu i whamaulahi mo kinau tolu i he ngahi tuunga ko i au whaihono tokanga i o e pule anga tonga iai mo i tau kau whafonga ko i o e kakai ke whalelea tonga Mei tonga tapu ulua ke wa wai ke ngoni wa ta fitu nau katoa ai pea ko e me a fia ia ko e ahoni o ku fia au pito e whanau ia ke nau ina siai ko e wa te tala monu ka te kumutolu hono kotoa pea mo e wakai mai ki he me a ko i au hoko i tonga ni ka koe aho mahu inga au pito e ni ia ko e aho o e laka whalealea fia ai tonga kotoa ko e whalealea foki ko e sino mahu inga ia tau te fito ko ia o ko whatoa e ngahi lao ia ngahi lao whe mau ke mono whentu ta tau pe Fasiko ni o te mak mutol kon ko no sila malo kon ko wakai pe o mo tohi mai pe ka ki ngatai mo po mai ke tau por kalama Bye.
ko e ka wifi whakenia ka polisi kuna vela pena tole ke na wifi hoko na utoria i he houa kun ko laka e whanau whamalo ki he tare kita ko ia o e musika ai potunga polisi atu nai sa tau mo pea o mo ne ka wifi kuna pena to te na wifi hoko pena utoria e tenta tau pe ko ka wifi ko ni ko a teke atere Fia whakuna tore ko ngako ngai proklama teke a tere ko ni ko blele ko mai pa kuna pe pe na tore he pong ini o osi hongo mai na faia mo e taki mai o laka ko ngake na fo mai na tore I loto kolo takai ha kai pe I feito ko ni ko fai ko na laka pe te mo fano mai pe mo tolu ke ongo atu o e laka pe ko ke ho ka pe mo I fia ko ka polisi ko e whakawhiawhia pia ka tek tau tō mokmotoro kona I Molina ko ne osi pe ko ni ai laka I whanau kana ki pe he ofia te pina tok he MoneyGram mo Western Union Ko ini ko kau wifi ni a tere ko na laka mai na tol taki mai laka Yo me quise doy tanto mal. Ka wifi ne kolistonga te hanga mahe ni pe ko ngai aki ko ia he kolisi ko e takilaka te unga kulokula ko te kulokula talausa sloloa kulokula ko e tonga le vai whanau ko te unga hina ko te hina whatapakula pe ke talausa sloloa whatapakula ko e whaifi ko ia kolistonga aula pe I kolopea ua o kune hangi pe me ta whaaki whatontono mai ka wifi. Hoko atu koe ai o ku whanonga ai whanau ako lotoloto. Koe te unga ai whanau ako lotoloto o tatau pe ngai a pe ako lotoloto ko ia ai pureanga pe ko e ui whanau no pe ko GMS o kuna u pini grey so te hina li pine nge ngai whanau whiwhine pia ko e whanau tangata lewa nau tupenu grey so te hina pia tawala lo keha kai whakatapa grey hoko atai pia mo e whanau ako lau tohi pureanga hange ko e neu lawe ke ane nai ange ko e whanau lau tohi pureanga o kunau laka he ahoni ko e whakawalewa ko o I whalearea ko e whanau ako he ngahi kolisi. Neongo pe he whake kaure kai, tēnau toi whea laka pe mo nau tōluia. Ka kuhange ko e ngahi whamatala ko ia o ko toko atu. Ko e whea e whanau ia. Iai pe mo knau tōlu me he
potunga o e polisi na toko ni ke kau whai ako I hono tataki ko ia o e laka pe koe pe mai nau ngahi pena o ke mai nau ngahi fuka te nau laka taha to pe he pe koe whale whapure anga ko ia o e St. George ko o si Mawai ai te niti ia me ai akina tolu ka kau whafofonga ki he whale area to ke he ange foki ai laka to ai whanau nau fōa te ngahi office whapure anga I loto nuku alofa pia koe I whika a tere ko ia une taki ko ia laka ko e whanau I he ahoni pia ko whatonga atu koe mai kau whai ako o kunau taktato o penau tolu a e speaker pia koe whanau a ko ia o kunau laka pe morea left to right ko e taha o e api ako o kunau to'o hake e nau pena ko o stohi ai ko nau api ako ia ko o nau tolu ko whalaki ko a sisi kai fuke tonu e kusio ko whakaukau au ia ko tonga hai ko e whanau ako whalaki ko a sisi ia pini lan tonga hai e whanau so te hinehina ripi ne hinehina pia ko e whanau tangata rewa o kunau so te hinehina pia talau se mutu lan tonga hai pe whatonga ea to pe o ki ai pia mo e kau whai ako o kunau whanonga whakataha ke pe pia ko taki ato ai pe ai tale kita ko ia ke ngai ako anga ai Seas Katolika ko soane wahe ko e ifi koa a te leo konga ua ko konga uraki e kune ostaki a te ia e konga uraki ko ia o e laka ko e kau ifi konga hono wae ni uebe mono taki laka ia ona te unga tatau pe kono kuangi e taki ko whatonga e tuko e patuni ka wifi ko hono wa whafua nai ke ha toko wanima nai ke toko tolnoa ko e toenga lewa o e whanau ako na nau tu lai ne ua pe nau tole loto halako ne nau mui toenga ko ne kau laka kau peki ai e kau wako whanau ako loto mok nau tolu ai whanau ako lauto hipule anga te unga mahini pe e tau lauto hipule anga pini kulokula so te hina, ri pini kulokula fito tolo kotoa ulo e whanau whewhine. Koe whanau tangata lewa ko so te hina I pepea mo e talau se mutu lanu kāki. Mui ata I pe mo I mearere koe ne kau polisi. Koe konga pe hono tauhi o e malu mo e hao e tau whanau. Iai mo ngahi fuka. Te whatonga I atu ai tata alo ko ia e ngahi fuka. E he whanau ako. Ko whatonga me wheitu koe no whaite whamatala ia koe ni ki he tuhi koloneiti. Lolotonga mātai mutu o mauai. Ai whanau ako toko lahi ia. Lau tuhi pure anga I pe. Pea moe whanau ako ko ia I he ako lotoloto ai pure anga. Ai Government Middle School. Koe ahoni fo koe aho pi o I fia mai whawhetai ki e eiki. Koe whawhetai ko uhi. Ko e hala whanonga ko fō mai ai atonga. Pea au mai ki ahoni, tā puni e whalearea, ko ngā ue lahi. Asi kau whawhonga whalearea, ngai whemea aki koe ko lava, koe whatongia hoko mai ia. Koe alea ia o e tau patseti, ke ngā ue aki koe ke tau e taha ka hoko mai, ka matalau ia. A ula ko siulai lele ai ki he aho whaos koe a sune o e tau fo o ia. Pa koe ko hoko te laka ia ki au ki he pange PSP nau tata alo fia mai ai pe. Ka koa te whakamalo ko hika tau kau. E polo kalama koe e pongpong e aho ni ma le teo e whaema walfit poi ni ma.
ka uma afo ki IPS Facebook ka pe hoka leva ke tau ka wifi a tau tolu ko ka polisi ko ka wifi ka polisi ko no lau ke mau pe na tolu he ke hoko atu ia ki a ngahi fasi me o ata pe ka mo tolu o mo me mai ke tau prokalama Malo kau polisi si fahau ko mai ta wifi. Ia kau polisi pia moi la ka ai fanau ai la ta preanga kau ke moi fanau me nga ia ko to ia ai preanga ko nga ia ko pe i fu no ka mai ke la ka ko ni
Pea ke ngata foki ai pe ko yo tonga mai ni ko ko li foki ai tu ko ya fale i lo tonu kalofa pe ko yo mea e ta ko na me ke ai foi tu ko ni hen ai fa ko la ka ko fale foki talo ai monu ka koia ai fale a motu a koi matangi fosa ne pe hiki leva ai fale a koia me to foa me senta koia ke ulunga fa i to foa ai hanga ke fale ki vai ola ko to foi pre anga kala folo hiki tu me tonga ni koe whamatala no pe whitu o ke ai wharearea koe i he taimini. Mō mea mai pe koe i he pesi Facebook koe ne urani ke ange ai te niti ko whotu ia e moa i he ofisi whapure ana St. George pea me aia kanau tōru me he wharearea koe tonga ka whafonga ka ho no pere pe ka fo ia ka kai o nau me atonai o me a to ki ta fanau ta fia fanau pe mo na fanki fuka ka me tau pe ki tam si ki tai ne fuka koe fanau e ngahi ako anga loto me tono mai ki ai mo ka fai ako pe ia i fiko e koristo ngā fia o taki ai laka foa te whanau ako ai te nau kolosia tu leva i he tō mua koia whapure anga koia St. George pe te nau wahi he mai i loto pangai lahi koe whahinga tu unga nia tau mai tau ria ki ai koe mato tai whanau ai tō kanga koe ke koe whaofo whai whanau nau laka e honi ma anau whanki te unga tuke ai nau fofonga whiwhia ai nau tōl o siai pe mahi pena tata ko tohi koe apia whee ka koe whakawhiwhia ai pe ia ai ahoni koe aho tōpere rueni awani mai me oe wanua tolu pena os mai no pe ahoni o tāpuni ai wharerea koe au tonga pe wage tāpuni au pitoi pe ia koe tāpuni pe hufi ke hoko ate whimea aki ke tō wharerea koe ni o tau whanonga tuai mai no wage tau wani ma koe tau ia whai ai whiri ke tō wharerea o mai kau tau whamalo koe ko tol na fotu na koia ahoni pepe he foki ke tau ngai fasio o atu koe o atu pe ia ma tolo mo mai ka koe ahoni i loki pe ia lue koe whanau na kaya te halapain mga fitu ang mai ni koia